Karbiang no berta kithanjia bangili sami kachirong parpi. Aprangsi berta thipi pen arjuitha. Joy Kipen Kijuna Lang Kepalongji Aphanpura Lang Kilo Mate Delivery Point Sompi Krai Api Lang Ibuta Kavedat Ajok Rat Manghukrong CPIML Ratcharya Song Penta Long PLA Constituency Adim Cepate Dunji Great Rock Kheroni Press Club Mahangit Hegarni Katalon Sorkara Hinpen Ronggrup Arlo Atogano Anta Kijunalang Chipuchui Nangjipura Jaljivan Mission Scheme Pen Panongsi 1 Pipen Ronggrup Arlo Hem Thikup Along Simenanu Jok Sompidamlo Lason Si West Karbiang Long Fornong Socheng Constituency Arlo Umrua Havar Along Pusitami Penang Anahem Thikup Along Delivery Point Mate Simen Anujok Sompidamlo Setabangso Simen Anujok Somkraichot Kopia Phanlone Mate Kunat Pentong Langkiwan Puni Pusi Hawarara Tumpen Ningjirinti Alang Litumpen Pirangkia Athengno Kaningje Dunatengke Lasi Kipiji Pulotangte Papleng Lim Nangji Kalite Pipon Pedat Nangji Lapuson Ebeng Cengkram Akam Mate Ralaphan Kebaya Kamchot ke Nangni Pusi Hawarara Tumpen Ningjirinti Abangso kontraktor ke komat lonte amen sini mah Sini pa klipa pra depnat pu kontraktor men hamren sor. Bangso asimen apa nang elo bala sob atem nang elo lange konat pensi ke wan potang Alang ibang nai ge lah umru ahin pelo seta ba apai ba no anda nang lele yo. La puma di chok chot le. Ni chot lo. ande nona porna le hin pen kopi lo pui ke bangso puthak Oi nona pori pu ge la nang e chor le lang kiloing kalimati. Jong si apai thai huiwan ve thang klem kle pulote la so ki chok pe war fit pena behire thang ta kalidet po. Te pami pulotenge nang klem pami nang po. Wothat Lang Sopen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long Nonke Bangji MLA Election Ahud CPIML Hill District Committee Ahin Penta Palongpli Adim Cepate Dunji Aphan Amen Pangdak Ponlo Lasi Dipu LA Constituency Ranjit Kramsala Pen Bokajan LA Constituency Pen Amlong Ingti Hauraghat LA Constituency Robi Kumar Phangcho Baithalangso LA Constituency Pratima Inghipi Atum Pensi Cepade Dun Poputa Perangkia Mayalong Meipu Robi Kumar Phangcho Pen Pangdak Pon Lasi CPIML Pen Ajak Dingklui Pen Articles 244A Aphan Pachun Ponvek Jipusi Rat Aphan Perangke Amayalong Pangdak Pon Dewangi Assam Bidhangawa Labangso Kilik Along Nilitum CPIML Hills Party Committee Ahin Pen Jitu Political Party Troxy Chelang Pen Ladakh Mahagabandhan Pusi Greens Alliance Labangso Kedolong PD Nilitum that Hills Party Committee CPIML Ahin Pen Ladakh Bangte Assam State CPIML Liberation Awodhin Hali Dakke separate isi autonomy Central Committee Pen a committee law Hills Party Committee ke CPIML Liberation Lasi Labangso Mahagabandhan law ni itum dabi law je Hills area fan Ladakh Longpho LA segment do Laso Longpho dim pen nilitum fan long ni nang pek ni pusi Congress ai tum fan nilitum pen dabi law lapente claim ra perna kado hobe Hemprek aphan ikham khe atum lo non puthot BJP long dam setame sem lo alang le practice ke lasi alang le ka voice dawe lasi nili selang do karbya arada pemanda makar yang long arat laben de masa arat pada ni suningria bangke ba difu especially difu LSC angkang arat do ana phantame nili suningria bangke bangso election long ong dung arat pen BJP aphan perendang po laben liphan jerap situ pen nang toidun pulote nang litum kang hon gejin su pen lipan toidun pulote nili dak ipu LSC ang kang arlu kupima ke claim nang ji lapen Assam Assembly long empre kalam Assam sarkar atum NOC nang to pidje pan uneligible fight konstitusi nili lapchar
News Desk Report News Fast Karbi Anglong. Non along so phan bir tang ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bir ta kang ton pen nang jiroi thulo. Ingdeng Crit Rock, Kheruni Press Club Amahang Ketek Arani, Kheruni Novojoti Club Asai Hem Along Padupon, Adapor Pai Kep Apor, Meipu Mohon Terona Hinpen, Lama Pangjarpon, Bangso Pit Karlitang Atumaphan Chikimupon, Chikimudet Aphipen, Mai Ingipon, Bangso Amayalong Aluhiaman Pen Sahitya Sabha Kheruni, Aro, Amaipu, Senot Borua, Lamiat Amai Along, Jom E Chunbang, Ramsing Phangcho, Sangbadik, Santha Amaipu, Alok Bormon, Borbora Atum Chetong Dunpen, Mayalong, Bangso Pherangke Amayalong, Pherangke Atumaphan, Kiklem Kedam Nang Jiaputhak, Chethan Chimum Lapen, Chepari Padopon. আমি যিমানবোৰ সাংবাদিক আছে প্ৰেছ ক্লাবে হওক সাংবাদিক সন্থাই হওক বা সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সাংবাদিকসকল যিয়ে যিটো অনুষ্ঠানত নাথাকক কিয় কিন্তু আমাৰ সমস্যাৱলীখিনি একেইটা গতিকে সময়ত আমাৰ আপদ বিপদ সেইখিনিত আমি সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিব এজনে আনজনক সহায় কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে সাংবাদিক হোৱাৰ লগে লগে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি গণ্য কৰা হয় আমাক বিশেষকৈ লগতে সাংবাদিক হোৱাৰ লগে লগে সমাজে আমাক স্বীকৃতি দিয়ে যে সাংবাদিক এগৰাকী বুদ্ধিজীৱী সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকা যথেষ্ট থাকে কিন্তু আমাৰ ওপৰত আশ্বাস থাকে বিশ্বাস থাকে আস্থা থাকে ৰাইজে যে সাংবাদিকসকলে স্থিৰতা থাকিলে সাংবাদিকসকলে একতাভাৱে কাম কৰিলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যাব যি সমাজৰ দৃষ্টিবিলাক আছে Kheruni Penren Singteron News Fast Karbi Anglong. Pinya bir ta lansi pajudlok dume thakme kardon.